Mat namrem katim trong Cristiano Ronaldo ha kacing lekai Saudi Pro League. Ha kacing lekai nin kamit ke Al Nassr Persya ya ke Al Fateh. Habang ipai kan kacing lekai I kumba ke Al Nassr kan sajab ya ke Al Fateh. Nama tang ha kaminit ke ba sapuar ke Al Nassr kelala bantep ya ke Shikol lingba Cristiano Ronaldo. Ndrei ke Al Fateh kalala ban pai pat ya nakakol ha ka minit ke ba sausan plus sau lingba Vargas bat hado bendawai ke kelas step kini berarti tim kilia no damar Shikol haba peteng pat ya kecing lekai ha ke kela minit ke Al Nassr kala yobyang bantep ya ke Shikol lingba Sadio Mane ha ke minit ke banyo pesan bat dailum bakan kakol ke Al Nassr hado ke minit ke beberapa kadang tam ya ke Al Fateh daar lawaikol Andrei ke Al Fateh ro kala yale karbala ban pai kan ke Shikol bat lingba ka cing tersitam ke congka kala ya ban pai ka minit ke beberapa way lingba banta bat habang kane kecing lekai ke Al Fateh kala klan buar sisa berkelala ban penim ya ke Al Nassr dalai la arkul badia kul pencap jong ke Al Fateh la ya ban tep lingba haswa ban waino kecing lekai kata kaminit ke ba kendai pau plus hendru lingba kanika kul job no ke Al Fateh ya ke Al Nassr dalai la arkul bat kur nam job ke Santos ka kecing lekai Persya ya ke Victoria habang pai ka kecing lekai hoi ke Santos kamsem la dan lang ya Neymar player bakan sai ujongka Andre lala ban penim ya ke Victoria da Shikol lanot haba pai ka kecing lekai ke Santos kelaya ban tep ya ke Shikol tang ha ka minit ke bakat pra lingba ukul herme bat hado bandakut ke minit kata kendai pu minit ke Victoria kamsem lala ban pai ya ke Shikol kumta job no ke Santos ya ke Victoria da Shikol lanot kublai sibun ya pi perlok bapaj video kan ke channel kublai sibun